sebuah ni fiber hoit ki press ki media ki balayawan te ikwa ban pentim na kalian ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum ke jungi ba hauni usnem arjar akuar i belong ya ka Miss Ribhoi Tourism 2022 hang ni po nong po kani kalong ka ba ngin organize na kalian jong ka forum ke jungi bat ke jaka ban pelong ini kalong po madan paham sim kalong outdoor te kadon ru ki kai price ki bangi la penmang na pantai kini kinong job kalong ki bejok ya kani ka Ribhoi Tourism 2022 kilong kanyo sampo wajar kawina runners up kanyo laipo wajar but second runners up kanyo Hasan aja but kinyo ro ikijip voucher ki jongpi te kata kalong ka ban nakale ka forum jungi ikwa ban pau ko thai mantagasni ba khamta mi kinong sumsong ki badon ki hapo ka district ke jungi ba kinya one bani simanta ki kun samlai ki jungi naka banta ka Ribhoi Tourism 2022. Then nakaliang kecungan na hot na wear ikut samla ibadon ko ka district kecungi bakin ya wan sakmat manshimi kani ka platform kenang bakin yo banta sikui pati platform ibaham seneng ibalaban compete apo ka jela kecungi bat sabar ka jela